Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam Maliza Hassan Mama Yasin. Watukufu doombe Mwenyezi Mungu ike efo motsia leo mjuha wanono. Mwandisa weekendi njema gamjo utimizi weekendi njema. Mwenyezi Mungu yarjan lijoka na heri hunduniani. Yarisamihe makosa, yarisamihe madhabi kao dora yafanya. Haukaya si wanadamu ngasili makosa ya hatu. Kabati mrulo parfum, izonrabo kabati mrulo parfum. Chanson tipiani mlugene makosa ya. Wa alaikum salam ma soeur Mama Nadia. Mwenyezi Mungu arijali lijoka na heri, yarisamihi, yaripu wenu wanadamu wapeu. Wa alaikum salam mzee wangu Ibrahima Militera President mtukufu wa he daula ya haki. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema nike musoma. Wi Manaim. Wa alaikum salam. Watukufu wa Jamalif Jamfar Sulei. Wa alaikum salam. Mwenyezi Mungu narinike ejoka na her. Yaripo ne sharsha wanadamu wape. Wa alaikum salam Mama Milhan. Wa alaikum salam Hadija Abzed. Mungu ya jale ukaranyire ze fami mshele wa wanono. Yaripuwe ne zembi na wanadamu wape wikao duwa jadidia. Walo juma uhimiliambi na wanzambi. Wadiwaza ya ukaya o ushahidi wa hatulu wakati johufa. Ze archivu zikensi harme dunia inu. Haukaya haini mrugu jopara hena mna ikao diajibaliao. Haukaya yemjeuli wamba mjeuli yemtabasamu wamba mtabasamu. Mwenyezi Mungu yaripone shari ritsendi hata rinjia d'une manière ya udopula na sheo. Haukaya siti wanro upasheo miti mro upasheo. Wimari madi wa alaikum salam. Watukufu wa Jamalif ze suje zale o suje vraiment zero kabisa. Haswa de suje yenzima. Yo suje vraiment ya usikitisha, ya usikitifu, ya huwa nade matsuri ya Mungu. Mwenyezi Mungu naripone shari. Hekudrat lahi Mwenyezi Mungu ajale o wanadamu wanu wa change. Wajwe ya ukaya ureda mrunai. Wallahi kasuli ya ukaya ngujwa suli ya humba. Na ngujwa hamba ya laitani konto turaba. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Raheja karandiso vuriza. Garmambia nize suje kadolo nizo. Gasina ye suje yamando ikao. Ye suje ikao ya usikitisha. Wa alaikum salam Mama Nizar. Ya usikitisha. Yamando wei nzadzahatu maore. Mwanamshuhatu maore. Nzadzahatu maore. Ya lolo ni mwanamme mgazija. Mkomori mgazija. Wazaya wana wafonde fami. Hadugana dene mrumshahe maore ujahunu. Bada hadugana dene mrumshahe maore ujahunu. Mwanamme hasiho mjini hende halola. Mrumshe kajajua. Maore kajajua. Aba sarizambao gasina. Mahamili na mezi. Mwanamshe ya lolo mumjini. Hazimbie mba. Halofu lukaya ngena grossesi. Deja ngondo ya fanye 2 ans na mezi. Katuza ya mwanamshe maore. Hamambia ya ukaya. Kuna uza ya timpake mrumahangu. Hahufungua. Haukaya uwenda ya mi. Dena huzimbisa yemba. Subhanallah. Garjo hujarme mesaji yo rilongoze mzadewai. Rilongoze ne le kalibo shila mrumme. Rilongoze unaona shohatu wado jimefie. Deuxième sujet. Ikao garjo hujarme sujet ya vili inu. Woyimru ikao da ila sujera kazara mbeju ziratuyamba. Ikao woyi mwanamme ya lula mwanamshe. Ikao kwa tina nrongoza hawa iliani kwa tina kertasi. Ikao bada kwa tina kertasi. Mwananya mwanamshe dehenda yanziha. Yani na evite makalima shifaransa. Yenda yanziha ye mwanaola wa he mwanamshwa banda mrumme. Ne mrumshe kwa tina. She mrumme hasiyavo ngutabishwe mrumshe.
nguwe mrumshe hende hata ngena chantage sambie mrumsha ya ukaya ngamjuhenda walikum samana bahati ufanya betizi ngamjuhenda hata nedena uvumbuwe ya ukaya ya nzihema na uo tsindami mimbaba hahe subhanallah ngarjo jahar mo sujet. Troisième sujet, partage le direct le mwambiani ya ukaya ngeri ani yeshuhuli ya hemzeye hamada foshowa ikao weide mbaba mlezi rilona ihunu manga weide mze mlezi rilona ihunu manga Mwenyezi Mungu na muheze haju janyora haukaya undu wakati sisi wa Komori rijoka uhima rimonese ujisa haukaya hamada foshowa nguloze ye mwana hae nguloze mwana hae ikao yeshuhuli ngiyo le 14 octobre. Alaykoum salam Yassini Libaba. Ngiyo le 14 octobre. Yaboy ika obligé rijeba no lili zambe tsena. Ya ukaya e ya patsanjema ya uliwanjema. Hamada foshowa hahimilia owana wa Komori. Hawanza hamahaba hanyanzo. Hawahimilia mwatitabihe. Hawahimilia wakatika walo harmatambu. Waide mbaba mlezi ikao. Owenji ngarjo mvumbua hanjema. Harimshukulie haukaya ezili wazahe badangulozo mwana ngujuona owa Komolonsi pia. Haso do wadzadze wa Erdarasa. Ika wadzadze wa Erdarasa no wadzadze wa lohunu manga. Waroho njema na niya njema. Ika wo shukuli ya njema. Zamlikao ya rendo. Hamada foshowa le 14 octobre. Nguloze mwana hahe. Yani garjo mnikani ye vendredi de amani. Harma 14h. Yani getsanganya owazeye. E vendredi de amani. Omlazomana ngu arma 19h. Ye maul e sameji. Ye maulida ngayo miji. Comme d'habitude. Watukof. E vendredi de amani. Arma 14h. Ye de shuhuli ya hamada fosho mwana hai. Ye vendredi uyo. Wodom la zomana harma 19h. Ye samedi de maulida ngayo midi. Au kumbi ngo 17h. Rare jajarma ze sujet nan partage s'il vous plaît. Ikao e mahalane shulilio da hunu le kane. Yani place des Roses 30 boulevard Charlie Moretti 13014 Marseille. Yele bisi de le 28 ngolirongo hunu Bougainville. Le 89 ngojojo lirenge centre bourse. Lo ngali jouzi harmero point ya entry ya hemazamo. Wakomoro watukufu ekari jaba nilimwambiani limvubuliani hamada foshowa weide mbabare aminio hunumanga mjombatu aminio hunumanga ya ukaya hastahiki zinji ya rekompansewa ya fikiriwa ya anziwa haukaya haheya na mahaba no wakomolonsi pia rema jeune rowazewa hatu rowanasho hatu rowadzaza hatu haheya na mahaba husoni mao kajaparo hula youlona nzaya ya kekadi yomsaidia halibahe kajaparo jifikiri ya waiche shaufikiri ya ulanga mruhamando ya imaudu ekahendi hatanja fikira ya nzuendi ya jusensi ngajomwe mbeladuwa Mwenyezi Mungu ya mnike emakadara yao haukaya rowalio hula rasililo hunu ngajo ujibiwa ngajo usterei haukaya wemrikao mtukofu riaminio ya ukaya haini mkomori yomvumbua hanjema nana 2016 usiku ya kaya si ya Komoro ya bangondo harmaze election za au gouverneur hende haonesa picha kuikao yede ni bana jora mbiari muhimilie siwa na lohunu manga ngarjo muhimilia désolé parce que wala wangu wakausinyali watukufu jamalif yode mana ikao na mpartage mtreze keri banga wanadamu wasinyaleo yode mana ikao siwa saya siwa na lohunu manga raja faransa rambilo rindiru wonao zenjema mwanadamu yazifanyao hosomwa Komori ya fikiro ulanga ya fikiro wa baba ya fikiro wa zazi watsonga na mkomori ya hundwa ni mashaka manga ya uko uhima hamada foshoa odo uko uhima hamuhimilia ilie mwana mkomori ya tsiangamie ya tsihatwalihe harma yensi ya faransa yode mana watukufu joma biani ho jimlifu ya ukaya ye shuhuli ya he mwana hamada foshoa
ikao youpara hele dina lamunia na afsal le 14 insha Allah ngwaripara o harmashulia hao nana le 13 ikao midi yode aman 19h de la zomana et vendredi le 13 et le 14 midi harma midi yode maulida au ukumbi ngo 17h ye amani ngio 14h Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yalitsanga nyardo hanzana rihunge waze wa hatu wajukana mahaba no ulanga wajukana mahaba no wana wajabanu wajukana mahaba nano wazaze na wazee wajojwa efasili ya ulela na malezi hamada foshwa ya ulela nane malezi ya hea nao haukaya halelo wana hahe wadungu nzia njema rombe Mwenyezi Mungu owenji walelo wana wadunge nzia njema osikuo ngarjo kabo nifungeshana mboda ho jimlifu ho wanadamoti pia gamjo hujamliwo nenye masparoriwo na harmwe shuhuli ya himtukufu hamada foshowa ikao hapata ifoyali wa hopata hindero ho yahe neroho jima mgu ya mba nana hunu faransa nana komori insha Allah zenje mazahi ngarjo mhimilia nana sene bana johamba rendi ngarjo henda haukaya hanza yanziwa watukufu rahare jaja mbavi haruma emahadisi hatu ngarklao le jimbo la he mwana wa hamada foshowa mwishie jimbo ya kihafifu ya mlikao hatumu ya mlikao hatsanga ya mlikao hanzo ulanga ya mlikao hanze komori ya mlikao hanza o ani he komineto jimlifu kajahia na kote ikao yo uyanza ho yake ya ekayanza shalhamdulillah katisa wanadamu wenji wa balazero hombi wa hormoti ya Faransa sheni ya hundwa ni tambu ya muhimilia yo muhimilia nane alo na mashaka ya husu yo henda ha muhimilia ili ya mrati nje harma ajali mruhamando yi garjo muhimilia nane shuli yahe gamjo wono wadzadzwa irdarasa nano wadzadze ne mazababi hojimdo fa Faransa haukaya yede shuhuli jo kartone ijo ukatarehi harmontino ngwakatejeke de shuhuli ya Tiram watukufu ngardunga ongerje harmaze sujet partagez s'il vous plaît, mais le cœur parce qu'on va signaler. Mais le cœur. Anzaya anziwa mwanamunia wa Hamada Foshowa Hamada Foshowa ede mbaba mlezimlo na imanga yekali yo utsona yake kali shayo hula haishela yo utsona eka kamakini mwana mkomori ya hungani tambu hunumanga yo muhimilia yo umanza hamanziza yo de mana mruhamando yi garjoba Mwenyezi Mungu yake mbaba wa hemasiwa Mwenyezi Mungu na rive wandu wanza imani Hamada Foshowa wanadamu tsona shaka daina Mungu shaha ni mdo tsomvumba hanjima hero hanjima yaha mais le cœur s'il vous plaît wa alaikum salam kikimaweni go wanji hunu manga ema intellectuel walona ze doctora gasina ema notability gasina owazo hapa karjaparo waona wajuha wafikiria o wanaikaudo walo harmatam hadisi njoma bia ni mwanyanyasi kao tuna fami ya lo harmati ya Faransa ya bahatishi wana serikali ya Faransa ya bewa leveshe ya kahanza ya sisaza yeye de ya hima banda hapara pandila ya ukaya wayimbu tuna mbamru katina fami katina mbamru muhimilia ngewaeche hajihungu waye hasiavo hafungu hajuha hahimi hende hahimilia ye mwana uo hamtoa harmaze tambuizi na bowo mwana yalona miji yalona region shia himando ndaye yede mana mbaba hamambe mbaba mlezi Hamada Foshowa zenje mazahu wakomoli pia ngwajomba ha haukaya wayimlikao yalona mji
ya kanamji yalona region baada hazingaro habeo polisi yakanza sisa komori eya himando hamada foshwa waiche na ikajamhusu shahaparo hambilwa hajua hende hamwanilia hatolwa hamado ingeye katsimanga yode manarjo mwanza rimwanzize rimuhimilieze njema. Longue vie à vous, monsieur le président Hamada Foshwa. Ojokana muo ulele wa wandisolela ulele watsona wangu wanze o watsona wangu uvame watsona wangu hakaya wede mlikao rihukonteo armeti ya Faransa wa uhimilia ya utsona mbamdu hunumanga ili ya titabi. Watukufu wa jamali fugada ormaze suje za hatu zukanza mwambieni ya ukaya njema kazi olo owanadamu Mwenyezi Mungu ya watukuza iforjero watukuzi aukamru hamando yi ya joshi ya mwana mkomori ya lohar matambu ya muhimilie ya juhenda taima avuka ya wanene mwana woya tolwa uwandu mshukuri ya wa muhimilia haukaya hafanya zinji yorenda zinji nana eshababi ya bahatishiwa ya Parisi wa Saint Charles ya baliwa ya kanza ya bewa na omjiwahe wajua ukaya hazingarwa omjiwahe wajua ukange harumatambu omjiwahe wajua ukaya katina mbamru kabati enda ya muhimilia sha Hamada Foshwa hazijua ukaya ngabo shababi ya zingarwa Saint Charles yanzo yasiswa koma lutona hatambamru omnji kwa jajuha owanzani kwa jajuha ya juhandae nebu ya hende hatuwazimaliza hahe mwanyanyasi hafungulwa. Alhamdulillah mruhamanduo garjo zingara ike kolesere rimbame rimwanzize usiku ya joka wona ujisa dabo le date la mwana hahe la sala wasuli ikanga jwenda la monese ujisa simazababi nano wababa nano wadzaze haswaswa wadzaze erdarasa ele 14 insha Allahu garjo ujiviza Hamada Foshwa rimonyese ukaya njema zouli wa duniani nana akhira bo Mwenyezi Mungu hontizazo watukufu wa jamali gojoka mlezi urumeye nsi ulitowa harma mashaka insha Allah ngarendao harma ze suje za hatu Mwenyezi Mungu na nike taufiki ya mnikeni taufiki ya rijale joka nahir partagez le direct mais le cœur parce que makalboshi wa signaleo watukufu wa jamalif ngarendao harma e suje ya mwado ye suje ya mwado ngarendao harma e suje ya hemzadze maore ikao ya mzadze maore woyi gamjonjeni mnike makalima nimweleze makalima ikao ya shubinadamu haukaya wenji ambao nyigangi si kweli nyigangi kweli shazo haramu nyigangi zo udhuru shazo haramu shayambarti zambudiye zizi tsengele watukufu wa jamali ikao bidi hoji mlifu hatu rido kubali njema na ushukuri ya njema winji gamko ajali ya wanadamu wenji gamlolao haungamlolao wanasho wa maore wamnikani maisha wamfanyianize vizahanyu msiyabo mwarende na imdo hamba mji na mkera vibahaini mrialola mrumshi reka mrumshe mjeni mzuani reka mjeni maore reka mjeni mumwadi hau mjeni kao mbali na mbali wa mji mrudo jokaya woyemana wamlola yemana wamlola ndabo mwona ukaya weimrumishe wa mafaka shambali ya rohombi zanza mlolola muhunda faida mbali ya rohombi manzo mlole muhundeze izo ikaudu mwono masula hamwede zanyo yeshababi woyi hauye bwana woyi halula mwanamshe maore wafanye maisha ya hao wadungana hujamunu manga banda wawasili unu Faransa ye mwanamme maisha ya kansa ukaya wazaya kejamba wandu kwa mana gamdudin rejize tena kejamba wandu kwa mana kabati kuplonga tsomana ba maturamu hasomana na maturamu wakati kao turamu hakana ena yabo kejamba wandu kwa mana shabo yamba kwamba mastehi wahea namna ikao mduwa miyemru mshahe haukari amrishi wasima Islamu mrumme ujo ushinda heze kondisyon ya loli wandu wa shewane sharibaki shaukaya zendola zatu si wangazi jaswa si ulola haprofi winji mjahunu manga ngabo wanawasho mijini hanyu kwa jamklani manani ngabo wanasho haizere jozanyu kwa jamklani manani mwende mlolo wazade wa maore hauhunga makirtasi mwende mlolo mijini hanyu
namna jema udu turama jokwamba ngulolo yambe gondi yalole bango maudu n'importe quoi ha gondi yalole moroni ho bashandahu uonjo muramana manga yekaiti moroni timbangwa wede mrumshe nombo Mwenyezi Mungu yake mbona nami mfanami shambali ya fikira mbi za kiumatsaha sizongizo ajali za na wangu mrugulolo mrumsha kutuma byakangondo walole hauwa mweleza ya elewa hauka yakeka elewa shaga mwatsatsa zao omusoze dezika esheki za huwa na washekao dondo mwalolo kabati lungusko kanziro wakati kao simazababika nga simanga ujo hatu loma seli bateri nga sinamiji rapuha shakuna wona mdzadze mbangwa yambengu ntsaho njenlole mwana hae shangwa jo wansa to usiku jomba tula mwalo la mjeni wakenti wado babuha olabalanga bo mwana mshebano banunga mine wana bano kajajarenga mzima shatula hende safari ni n'importe quoi gamjo wansi hata wanruwa sawa lola gona wanruwa shwa jeni ngwa katumdo fumbu wana hanyo ni mafantomo hanyo wao vake mruho basha wajoka tura muhazani hani ho basha emalezia hepia nizia hunrazi unro basha gabana shangwa moroni lo hunuma Faransa rijulana o rambulana kwa na utsaha turamu ya lola mzima shangwa jo hansi hatu wakati ngwa jo hansi hatu wakati turamu ya joka wa maisha halola mwanamshe mjeni ngwa do haba nso mjini maudu matura mungu josbuti yekati lola petite awahangu ya jabi haba nso lole bangwa kajajo oze ya bonga mzambo banu kajajo oze haukaya ikanga bumbangwa ibidia ni fikiri ebano abasa par exemple ikanga bumoroni ibidia ni fikiri ebano abasa shaga muhonsiyo hata wanrwa lola wajeni msi yabo mwedem do nanso wanrwa shahani wajeni mwedem da baga muduma lolo omijini hani yoro hombi na upeu iyo zendo la za profi izo zendo la ikawo Mwenyezi Mungu gutungo na ukaya nyima kaliboshi gari jao harumwe suje woyimbaba mjomba ya lola mwanamshe maore banda yaluli mwanamshe maure woi wazayo wanahao hadunganade na mrumshahe hakaufanya hazi hula mayoti hakaufanya hazi ya infirmier mashallah ye mwanamme banda ye mangaye mjoma tsoni hunumanga ambie mrumshahe na demenage rede Faransa rafanya maisha wadunga na waja Faransa wafanya maisha ha ye mwanamme gene maisha ya ukaye imane mwanamme yalula maisha dabo ye mrumshi ya mtole ye nia haukaye ikam couple ngabo problemo ya entre mrumshene mrumme serar wako shida zenongoza hoskore suisse yo jam kinisia waka esheki ya howana owana wa ujamalaba hawana wa jababaifu hawana wa jamamesha yekaka mtwele wana haumke kaka mzaya hata haumjabala mlolana gamanzanao kiunafiki bana gwanzwesha hawa yemrumshe hahutolenia beka mrumshe kaja hutolenia kajahubuli roho yahe wallahi kuna uparo jo avance bomrumme she mwanamshe maure woi ngamumlaumu izo yafanya je suis pas d'accord avec chaga mwambie le karboshilini ya ukaya na mkera dibaba nyinyi de menya o sira janyumeni watujoka mwanamshe mjeni hao mwanamshe maure hao mzwani hao mumali wajuka ukarabinasi hao kama numrio na mrumshe wa mlola wakati kango harumatambu wakati kao kutina rogo zaho utije uhundwesha haho maudu huja humkaushia humtsimbiambi humrende nayi c'est pas normal ne parlez pas je suis en direct va là-bas Mwenyezi Mungu narniki khatima njema yarnike musomwema ezajiri hindu watukufu ezajiri do ukaya ola bwanaola hadugana dene mrumshahe ujamu Faransa wajawa mungu nyumba wakanti hambie mrumshe kangu sokomori hosi hakomori hende halula mwanamshe mumjini halula diwada subhanallah wallahi mruha joju halula mwanamshe maure heada nano wazungu kwa balua usakomori ndo halula heada izo gamziwo nao sha unu umataha unu dingoni gera be mrumjeni na mjeni ikawo wangazijasha oti mji mzima mrujua halola mwanamshe mjeni heada bagaroni mazababi wenju wa balo wandwasha hao wazungu nde hulafanya zande zao ça arrive
Walaikum salam mwana bahati. Ce qui est pire c'est quoi watukufu? Hende hula hende halola kajambie mrumshe hajahunu gemrumshe kauzijua hazijua namnaje haparo hambilwa nuanruwa mjini hula wahe mwanamme ola mwanamme kajahana hamwambie mwanamme ya ukaya ukaunifanyia ujewiri wende wanloleye watina unambia haukai jomkinishani harai haunikubali shaga mjuambia ya ukaya emrumshaho ngujo regrete wala kamna uparojoza ya dawe nae wala kuna uzaya dawe nae. Merci beaucoup Kadhafi Selemani. Kuna uzaya dawe nae. Subhanallah. Et mwanamme ola waname debeshia mimi obligatoire lolo mjini tiza wanadem na oui ujwa ukiri yeleze mrumshaho shango sengo dishwe mrumsha usekomoro wende walole kakumambia na balanga we hunu wanwashiwa homi jini hanyugwa omunu wayasa ndani winji mazababi mlomanga na nyanywa na umemlomanga nyiwa jomba mlomanga na mronso ndwa dingoni na umatsaha bangani hunu gani na wanawasha wenji homi jini hanyu wajoka ngani maklandestin wajoka ngani makloshari wajoka kamtina rugoza hanyu wakati kaunga mlulao wa jeni mhundu zekirtasi mdohaba mjini ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Wopeu wanawashe wenji walongu wa mjini hanyu atsporkan hajanani shekale ujanga one carte bleue gofanya mbahazi yodo wakati wako ujuha watuwe mafu ya grefu ya hao ne mafu ya demo na vampiri wado bahai bala tulamgufanya mbahazi tulamahundu kirtasi na balanga mihunu kamjani fikiri shabala hafikirwani mjeni gamanzo mkensi au miliashari wanashohatu na ndo mahao muamenyele subhanallah. Wa alaikum salam masur siti saleh. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema eza jiri hindi bwatukufu ezajiri banda hende halolo mjini mwanamshe maore hamwambie mrumahe ya ukaya wallahi kuna uzado nae na ngujo regrete watukufu eza panishahin ola mwanamshe ola hasiyabo hambie mrume ya ukaya gamso zangu wa alaikum salam ma belle sœur Catherine hambie mrumahe ya ukaya gamso zangu mayoti haukanjaka ujwa kagojuni bali ya ujamanga ujoni hensi zedamino wana usekomori. Oui, Soumaya. Wa alaikum salam. Use ya bonde wanlole. Sha gamso zangu mayoti. Emrumsha hungu jojitwa. Hasihi mayoti hende baki mayoti. Mwanamshola hazimbie mba. Yo ulo komori. Banda hazimbie mba ngurango ya ukaya balange mziro. Hapare mruma bangami mziro. Mrumenge kontan. Shakatsuju haenda sahemru mshahe samaha wayuloma yote mzazaho wana hae yamnika maisha shahari wale mru mshenge mziro watokofu bwana mshola dejanga sina mahamili na mezi yembai gonfle katsuzaya nemba ketusia ma doktor kwa tsuona mwana kwa tsuona hindu mwana mshema ore ha confirme mrume ya ukaya antuka uonda mi uonda amide nafanya tsuhambia kaka na uzaya na eti mzimbi semba yeka jadzira yeka titlangwe mbide mzade uo ye mwanamsho wonge ya wagaruma adhabu ye mwanamsho maora hambia mrumahe ukaya yeka humikaze tola ka humfungua ye mbange jo ubunguza subhanallah badinga buwanadamu wambudio nyigangi warenganyi gangi wazambudie ukweli enizo wafanya ngasongo ukiri ya latif eza jirin gamjonabie mzade maore woi ikanga wena masahiri wabidi uyafanye mrumaho ye burundi ya hetsihime fanye mrumaho yeye ya hurenda zenaye haukimwa namsho uloko mwaru weinge innocent fanye mrumaho yitijuhe désolé fanye mrumaho ya kekawakibu fanye mrumaho mkorrectione mrensi mwanamshe wo woge innocent mwanamshe wo katujwa mbarongo shogo na mru wa himilia mru hashari himilia ya hureda zenai shake jabidi jo ufanye mwanamshe wo uangamize mwanamshe wo haukao ya boina rohombi. Une dame mahoraise comme toi, t'as de mauvaises cœurs, subhanallah. Essayez de faire du mal à ton mari, Kalbosh.
Laissez la fille tranquille. Rentrez madame chez tranquille. Et madame chez Kajaoulada Tambarongo. Et madame chez Okatina problème de nawe. Ou madame chez Kange Komor. Gena besoin ya lolo. Haundum mehedi ham lola. Le kalboshila ho kalja reconnaissance si jema wamrenda. Ikaobi du fanye le kalboshila ho. Ili ya hunre esheki yeye. Shango fanyo ye go fanyo madame chez woy. Yaki harma tambu na mashaka. Anuse ya bumzibi semba. Unuhaba ukaya kena huwa mpaka mfungua. Alafu bajingu mfungue. Mfungue mransi tranquille. Watukufu kama neye mba. Subhanallah. Non, ma soeur la mienne. Ye manamshe e ya pomaha. E manamshe wenge inosa, wenge komori. E ya kaubida hunre esheki de mrumme. Na mkina bwana shohangu. Ikuwa ngomahanyu wadi hata warende na hii. Na muhimiliwa ngomahanyu mwa koreksione. Sofu ke manamshe lange Faransa ngomjuha uye mwanzani waho. Vanweka leo mwanzani waho uloda wenaye. Ujue mrumma hao. Dia kufanya ndongo gujujua mbegu mtabisho. She manamshe nge komori. Ikaubide mwana mzadze maura wei. Yafanya mrumahe ya Burundi tihime. Yafanya mrumahe ya blesse mrume. She manamshe lange na problemu hini. Gujo uzibise manamshe wemba. Uletse mrume ya hureda zenaye. Yakaubide umnike koreksyon. Bahizi yabo ma soeur. Au kanga mredi nuhambi. Wallahi mnyezi mgu katira dinawe. Ho deplason. Ndi wane mgangi mwansi. Biliwe ndi wangamize mrikao. Ule innocent. E kanga mredi wakabidu mangamizi. De mrume hao. Hauke mrume hao hodia umila ashar. Gamambia ni bwana shohangu. Nyi kanga mzungulio hanyi gangi. Ikiwa ngoma hanyu wa mrendeni na hii. Na mwafanyie wowo. Ikawa mtimbiani mbii. Na mwafanyie wowo. Shamtije mwagamiza nrikao. Kamjua tsangia harme viao. Subhanallah, mnyezi munarpone shari. Yedi manan juma men bwana changi mle yokomor. S'il vous plaît, réveillez-vous. Nampaswa rome wana mdo joenge na mrumshe. Mrumshe hengu joka kwanzo jialole. Ujoke mrumshe henge content. Haunge okuranta wakati mkubali zendo la fantomu za huandrika wajahunu wanikwa makirtasi ya objektif yao wajehu wajua fanye mafiti. Wajahu wanikwa makirtasi wanawashu wafanye izevi zao wajahu mijini hao wafanye mafiti na ufanya maladresi wajahu mtumia oni mabaya bwana shohangu. Nana nyuwana ikaunga nyuhunu manga. Mrumshe mjeni ya hunikamaesha mrumanza hamanziza. Mru accepte zenje maikaudu mru afanyiwa. Kejamba ndola kaihisa. Kejamba ndola kaihisa. Rahare jakari zalwa. Jusqu'à maintenant. Ranguwa zaza hatu limakoko hatu wawaka uranti wananroma hao. Shanganyi hunu kamtunga wanawashi homijini hanyu wa mtani manani. Ganyi hunu kamtunga wanawashi homijini hanyu wa mtani manani. Mazababi wanga wajahu nwalola wanawashi ikawa. Wawajeni. Wajahu wanikamaesha. Wafanyia vi wajua yabo harungo ndo lolo mijini. Eske yo normal ze konsekansi da zino. E mwanamshe maura wayo wanza hafuhawe. Katina mahaba ya saza usonima. Hende hata haransi haziyakani yoma yote hazikao haka ulibu anro hahudungu jangu nufaransa no wana husiyabo hujangu mrede nai wabango siyo komod hunde hulolo mjini hana. Finalma yo konsekansi tainu hija ye mrumshaha hulo komod hazibiswe mba. Hazibiswe mba. Wengu ni paraba. Gamian direct. Gamian direct. Subhanallah. Nyezi munaniki taufiki. Nyezi mgavukishu wanasho hatu. Ganyi hunu mjahunu nyima zababi mafantomu. Majamanga malola wanruwashe. Ikao wanruwashe wamfanyani maisha hanyu. Wanua jeni. Shaga wanzomde fikira na washo mijini hanyu. Watuna hatarandoma. Finalima. Nyezi ngugujua gumliponi mzima. Haukaya mluyo kahunu. Mimi tulamu. Je suis ici depuis longtemps. Gami hunu manga. Njaparo na mwana mshembanga. Na waza langa wanji hunu manga. Wakamzima jamba ukaya turamu il me plaît. Shangwa joishi ya maudi tsulola wani mwanzao. Wajoda mboka sabula wenda lula safari ni n'importe quoi. Et le moment que je vais changer ma vie, wajoda mboka ya nsolo lo mjini. Wallahi matula mukana usubuti.
ma propre mama kana uoze ya jana mbie nsoulo le bangwa hau ya nabie nsoulo le hobasha. C'est impossible. Shamredi hama fantomu wanadamu wapeo kamtule konese mabakisha da nyondo wa shahanyu wa manzani wa manzizani wa mtoleani zero zao wa mfanyanize vizahanyu shamsi koma ruda baga modoma dole ye konsekansi tsainu zijazi hunroi hazimbisue mba ye mwana mshemaore katitla ngwambidi yengu sputaba mide na mzibisa haukati zamba ya wawe wafunguwe mwana mshewo riwonuka yemba ngejohuba ya wadejo mjini hao wasawa mwelewa wasawa jua. Inch'Allah ma soeur la mia. Nyezi munaniki hatima njema. Nyezi mungarponesha rishawana damu makalboshi. Wajihantike bazi yao. Rohuja wahundeze maana. Wahundeze carte bleue. Wasi abondu wafanya rugosondi zo. Yala tef. Na mangale konsekansi ya unrawe. Wanashua maure la prepare yao. Harumama sahiri. Désolé nga mambo. Njamba wangazi jo kwa zifanya. Shati juwa suje zinji. Za wangazi jati zamba vanu za husuma sahiri. Shanga joka zenyi gangi. Za hize marumba. Zifanyishi hao mayote. Izunga zinda uhana risasi. Shaipunju kaza mwambianinga. Na mdo fanyi wango mahanyo mredani zenai. Mretu wanasho haka. Na mdo fanyi wango mahanyo mredani zenai. Mretu wanasho haka. Yikale umruke na mrume. Mruma ufanyi ambi. Vas-y, fais à ton mari, laisse la fille tranquille. Fais à ton mari. La fille, elle est innocente. Elle a besoin de mari. Alafu wana tunamdo fikiringo. Yemru mshawa ngujuo. Kawa ngwanzo jalo le mwana mswabili. Shamji hanti hoko mori mbalale pupa. Yemjomba woi kajauna uka yemru mshahi maura woi hamanza manziza. Haji hanti ke objectif yahe. Hindi alolo mjini abase konsekansi ija ge ajali me mwana wangu e mwana wangu hazimbiye mba grossesse ya 2 ans plus de mois. Grossesse ya mahamili na mezi yoti grossesse yo hamba womna sera de lombani. Lo sera de lombani. Lobwe de lombani. Yabo hozwane mwana wangu umfunguwe bwe jinru. Hozwane mwana wangu mfunguwe. Hauke mwana mshemaore hauhambiandro. Hauhambia yeka umranti. Ye mda ngejo hubwa. On a besoin de voir ça. Mfunguwe. Mfunguwe. Mletso upeu. Bahubo mwana mshe demande. Nifame mwana mshe. Na mdemande zeto alake mwana hanyo ajwa uvuka. Parce que je cambré zibemba pendant 2 ans. Na mezi. Wange en danger. Yabo deja. Nyezi muna mwensi na muo. Chabo deja satsunjie kiyama. Subhanallah. Nyezi munarpone shari. Ketina mwanamshe, ketina mwanamme. Shaheni ya jahunda kirtasi na mjini. Gabo mwanamsho hatu sipanfanya suje yahe, tiyo yahe banu. E mwanamshe wahajahunu manga. Haka na moto wahe komori waka usote. Ye moto wahe wahajahunu Faransa. Gena nationalite. Na mwishie. E mwanamme gena nationalite. E mwanamshe wahapaswe bahari ya jahunu. E moto wahe waka jamlola. Na boka hasi komori hadoka dena kajamlola. Kajamsikinia. E mwanamshola hajalola ni mrum safarini. Hakubali mwana wogu donguenda yabo enda yo trompe mrumahe. Finalement ende hata ya mrume hamransi. Hasibabu de mwanadamu wala. Ula kajaja ya mlola. Gamono upe uya wanadamu wala hitima. E mwanamsho wati parofanya suje inu. E suje hayo. Vanu. Haja Faransa. Ye hawarahe ya kaumanza uom Faransa. Uongena nationalite. Ve mwanamshi ya wasuli hunu Faransa. E hawarahe kajaparo mklamanani. Hata umpara kajaka udompara. Kajaka uwafili hanae. Yedu wakataka bidi ya jia mlole. Baade hawarahe mwanamme uo. Gena nationalite. Na ye haka selibateri. Kajaparo hafiliha. Bahe wakati ya kaujaja hafilene mwanamshi. Dabe mwanamshi ya saya lolo. Halolo ni mjeni. Bahe yedi ya tsonga ya manadene mrumahe. Na wakajaja ya mlola. Eske wautu wangu wala hitima. Ye utokana mrumkawia shikomori mkawazima. Hende hata hajahunu hachanje vi. Huja kaja interese hanawe. Kaja hupara. Kaja kana hata haja nawe. Ya juamba na nilole mwanamsho wibati yenshida mina isha hahulawa. Hato wakati wajawa lolo ne mjene do wakata kaudo hupara yunika na bonjour. Na je peux venir te voir. Finalement hukubali.
huja hahumanisa ni mrumaho mjeni kajarenga ya hulolati na hahulawa izo hamba zilaso subhanallah finalement mwana mswatu ngi haruma ajali ngi haruma problem na mkera vinyima dume mlo hunu Faransa malolo na washi wajeni mswami jimzima wa manzani wa manzizani wa mnikani maisha mdojua ya ukaya ye alhamdulillahi ilangio sawa na hitima ye alhamdulillahi ilange jo anige jo mpini seni subhanallah ya latif bano wanawashi wajeni zinde ze salpieri wanawashi wajeni ani yende mesklavu ya hatu rihunre maisha redira fanyo mijini c'est ça sinyangu nyezi munaniki hatima njema wanade mwanadoro kunesa njema warendwa na mangalewa ihojajaki ajali ya himana wanru ambie mru mshahu maure kasheri ni mgazija. Je marie avec toi, on a fait des enfants, on a fondé une famille, tu sais que je t'aime, je te respecte ma femme, mais laisse-moi d'aller marier avec une femme dans mon village pour qu'on puisse faire un enfant. Haukaya wa uziro, bumakali boshinyure ngake mwana mjeni ulati mwana bumajinru. Edamu yao yodamu yao baike huzana mzungu. Edamu yao yodamu yao baike huzana na gaga. Gena be mwana wa mza harme masuwayo mane. Na ike maore, ike mzuani, ike mumwali, ike mgazija anemporto mji, uo mwana yode damu yao. Chanyu hatsukaya mwana de mjini. Sisi razalano wa baba wa mjini rundu. Mbebe hangu mjini, mbebe hangu mjini. J'ai gagné quoi? J'ai trouvé quoi? J'ai pas trouvé même mahaba, ni nyanzo, ni mahadis. À la forme de Dieu, mwana de mjini, mwana de mjini. N'importe quoi. Mnyezi muna alponesha rishahani. So yoi hatumie mwana mshaku iba yangi harma danger. Gia bonge ugono tambu. Nifame mwana mshe na mjio mwabele buzidu melinu lifungue mwana hanyo joye sharmaraha. Na mjio mwabie mwana mmewe yafungue mwana hanyo. Bahubo mwana mshe maore we krimineli we tsihinru. Ikanga unaza ufanya fanyali karibu shilaho. Ye burundila le chido juha. Ya tsedia lala na mrajina. Shausije wangamiza mwana mshe ulo innocent. Unatse mrumaho yabo ya do la vie. Hamloma hadu fanya zuyanzao, nyimfanye masahiri na mdonga miza wa mrendao ninai. Lewa wane emana mshola ngwanzo fulani, gamuni nangamize emana mmeula. De mana hangu gumanzo. So fanye manaho ya diwaze mana mme. Ngogo nunyango. Par exemple manaho ngunanzo. Ngani manzo. We mzaze gwanzo ujuhu fanye masahiri. Fanya ulimanise ndugo yonyango fanya uvure mwana hao ndugo yonyango shaifo mwana meulani mkaze bahanu subhanallah Nyezi Mungu narupweni shari nifamahe mwana mshe mtilewe €100 mtilewe €50 ya hele kariboshi ya zibia ukomori na mfikiri ye sante ya mwana hani webo mwana msho hangu ya usufure ndawe ya utabiho ndawe fikiri ye sante ya hao utije hukansi yabo hujangamiza utikensi udofikiri €100 na €50 zijao haina mwezi juha wambie mwanadamu woi ya hutowe swafi na hunikeze tolaka ukiampe mwana mshemaure woi ya hulibere Nyezi Mungu ajale ubone insha Allah yemba yoiwe wa alaykum salam wa nuru haukaya mba ilona 2 ans plus 2 mois 2 ans et demi ikao yizimbi ya kaudo fikirika la grossesse ilati grossesse ne mwana mshemaure hasubuti havenu liye mwanamme hamwambia mimi de nazimbi semru mshaho yemba eka kuja mfungu wa kuzujobaki helilo Dizo mwana mshonge haruma tambu 2 ans et demi yemba ya zimba ya dofikiri la grossesse olio ya ujitaha shange yabo katsukili ya demande le kariboshi la mfungua hato wakati joka turotare mwana msho ya jangba hafu mdo hamba ukaya uladi ya mdhulumu zinu pia mwataishwe maba ya danyu wanaume mtuma rekonesa marenga ukaya gojo uhundre faida somo mjeni uibali wende waonemo mjini subhanallah watukufu ngarenda haruma deuxième sujet kao il est très important lanzoro ngoze kariboshi tsalinu Ikaga rombo Mwenyezi Mungu mwana mshemaure woi ni mwambe ya ukaya izo wafanya Mwenyezi Mungu anaoparujo karadi nawe haukaya emakati Mwenyezi Mungu ajo hutamani tu vas regretter de toute ta vie dans ta tombe sûr et certain et le jour de la vérité ngoni kiyama ngojo ani ngojo ankese
ngojo sufre ngojo mbele tani kunto turaba ranti zera jizahize ngoma ikao hurondo nayi uambe ngo tabisho mwana mshewu haumsimbua depuis jusqu'à maintenant et mwana mshe katu jifikiria shaba kishali karibu shilo wanasho hangu na mdo fikiri uanrome mwarengao hujua kemrumaho halola kujazitunda shahusiyabo ngwambo gukubali ya hulole haini mwana mshe ulo komori wahunra mrumme ya jambe gwanzo umlole hauya yake interese muzisi emrum shaho nguzijua emrum shaho nge d'accord c'est ça shamti kubali mwende bangabu wagangi kao izo wafanya ongazenda uhana risasi na mnyezi mgudo ujo wa dhulumu wagangi wanu shanga wanadamu atulole maudia hao shanga opre wangamize wanu hasibabu Burundi mwana mshatu maule woi izo yafanya kajadzia shasubuti hambandaye na mdo koleksiona roma nyo radio zenai mrenso wana swatu tranquille Nyezi Mungu na jali mwana mshiwi yabone wanza Rabbal Alamin. Watukufu wa jamali funga johar me deuxième sujet. Deuxième sujet kao wanu maklandestin waili walulana. Yani mwanamshe katina e mwanamme katina. Baade mwanamshe katina e mwanamme katina eza jirihindu. Eza fanishahindu subhanallah. Waja walulana na we mwanamme timruwa kanambahazi sha yefami wano ya ukaya wei haja gwanzolele mwana hatu na rimnike ritowezina da ye utona ye ukona hasara mbavi ye mwanamshe kahalola baikalola ni mrutsona ye kana hasara ukaya sufi atongamru yanzihola mwana na evite e makalima ya kifaransa ya husasu jainu rilongomba beshikomori mkodo ye kagarjo ushinda wakati kao hende halole mwanamshe woi baada hamlola c'est vrai hata mbazi afanye katunda mbahazi she wanauma he mwanamshe woi badala wahundu ke mwanamshe hao halolwa ne mrumera haka jahunda mbahazi ne mrume katina wawasaidia wawataisha mna nyumba huo yoko uliba dua nauma he mwanamshe woi yabona odojoka ya hundu mazimeji wa mahaba na nyanzo finalement haja hamira banda hamira Wanrondwa jina joba ukaya jidobrie we mrumme utahema pesa emrumshaho ya tahemru ya nzihema na uo ekaha nzihema na emrumshangu johundwa bao johundwa enjur shaila fami wano ya ukaya banda sisi wa Faransa ne mwanamsho hatu wei haja na ranzihema na sisi hele dzina la swana umahahe mwanamsho hatu wasahilishihe mwanamma sahilishihe ya jia sahilishihe waambia ula valahi wahao ya ukaya rijohanza ranzihe mwana ile mrumshaho ya hundra kirtas wabilino wararu insha Allahu baho hundra ola mwanamme hasibala hakubali kajahara haju haraya na ikatina zanchida haju ambena mimido umanziho wakia bwagaleri hakubali shabanda wakubali vale mwanamme hakanza ikeshambo ili ajiado tabishe mrumshe finalement banda yanziwa mwanamshe gena ipande shamaha na evite makalimo ya shifaransa osomwa zinramba usuje ni abasa mwanamsha jahundu yamaha ipande shamaha she wakati hunda she ipande wakati le mrumme hadisa wanahazi wanabrikoli wahae banda hadisa na brikoli sheila do wakati ya tibisuwe mrumshe yemnariali alibwa we mrumshe katsujua yemnariali alibwa mrumshe katsumona finalement yo utabishe mrumshe hauhede hamtrompe hauhajaba ngwa diside na zawara zaho telefoni katsudziha shangudo sputi ya dolongo haku yemrumshe ya dona ya ukaya wenge na relation akote mrumshe mwambia ya ukaya ikade helinu ni renti wende zaho haukaya ngamivanda mina we sikamziro kuyakashda mfanya tambaru wanaomangu doka unangalia wanaomangu wakauhangalia yehuja gwanzo unitabishe abasa ufanyo mbahazi jila mfanya na brikoli mwaname hamwambia ukaya ntina uroha na mintina ufungua na minga mjuhadisi haina uo minanzao na minga njorenge mzade njoka hanza haukawa subuti hufanya batani ganjohenda na demande test d'ADN yotulungwa shifaransa gamjohenda nambe ukaya eyanzihe mwana hangu de mwana maha lode le kalima le jingri nilimu
ya kanti ya subisewe emrumshahe mrumshe ikao hamanza wakati kao kajakana hamanza wakati kao yasuka ufanya hazi yenyumba jusqu'à maintenant walibado wanaumahe yerasi wanaumahe duwato wao emrumshe hamanza hamhansi wazaya mnamwana emrumshe ngena seju ngena ipande shamaha ikandi sharumia watukufu yemrumme godo hata wakati ngurome mrumshahe emrumshahe izo pia nguzishiwa na umahe zetambu ikaudi ya zuona hosome mrumahe hani para haneleza sipale mrumme avec respect ti hadisida minaye ti mwaba mrumshe karemwa mrumshe wanziwa mrumshe ubama wo mrumshe ya wanza wanaumahe wojua jukula hutabishi utido muua utido mrema respecte mrumshahe hanambia kabati tabu mwana matunamu Olewa, shango juo, ndola vokala wa mashaka siyo ukaya, kabati ndole tuna mashaka. Wala kabati mzima harumani mlo hapo, pia mlo haro en couple. Ya tuna mashaka dene mlo, mahendo. Do ya just muti ambe keke kashidana dene mlo me. Do ya just muti ambe kaya woko avula na rume couple. Mlo turansi ya deza. Hamba hailewa. Yinje mwanamshi hanibeshia mafote mlo me ya mlema. Harasuha wa mwono. Hadi hamzibisa wa uso. Hamua ya mafoto anelsini timpara simwebe écoute mwanama haba turamu mime kanto wanga mjoshida ni menyele makiltasi yao gujuenda pirizo dene mwanama au kanotso hende katse zangu notso dene nina bekaya ula mwana hangu ula de mrumsha hangu ya nzihe mwana ula de mwanama subhanallah lode le kadima le jinrenilinu la renga ya rumilia we mrumshahe ili haumfe blessé ili haumungu we mindu ya tujosmuti ya declare Yehundu mrumshe wa ikatusbuti yambiwa na umaha. Mwanadamu itsadi sidamina ya haumweleza shubina damu ya rensi. Ngurango ye poyo haurumilia haurumilia ye mrumshahe ya duhamba ukaya ye kahuntoa notsuhenda na hubati. Kahuntoa notsuhenda na huvumbuwe. Kahuntoa notsuhenda na bimwanama hao de yanzihe mwana hangu. Rendena fanya deni na buwa mambi ya hakubali. Ya Rabbi, unupe undau mwanadamu Muhammadu ikawa basangu kume yomna 200 € par mois yemrumshahe ngumanzibwe mrumshahe na ukansi ado para hawara mafantomu o telefone mrumshahe ado ishia na udole vyo telefoni mrumshahe ado ishia bahari deje mrumshahe yorongowa gujoda ya mfitini subhanallah iwana umahe yabo wajua huwe wahukaze bahanu ni wanaumahe wa wanaumeka gojukao anokwa dotseha gojukao wanaumeka kwa dorigole shawa umanzani wa uhanza wa urespecte wajua kavaleo hao katina rangu dolo dobi eske yo ani wamwana de mwarenda wayimrika ulo bizari alafu gwa mjongo wanaume hamadanu maswalabwe makababa watu hanza ndo wambia wadongo tukwa na turamu bwana uyu harulemeza bwana uyu harulemeza mletiza sinema mletiza sinema bawo wanziwa ngwanziwa hurespektewa yefama hemrumaho wa wanza wanaume wa hema hemrumshaho ngwa wanzao ngwa hurespektewa pourquoi warenge manamshe uo wa mhansi ulo juma assassine mbabi bari manamshe yo hambia ukaya arrête yo tsinjema yenda zao kakutsunsaha yenda zao notsintabishi ngo mremo henwa katajwa yamba gujo pare police gujo ambia hama emrumshe haka pare police chamba tsom parabani tsomba ukaya manana hurema urenge manangu mnikamrumrajina na wumrikao ya mnikamru ya manzi ode mwana mahi mwanamshe yanzihe mwana uo uliwa yanzihe mwana uo ni ya jausahilishe mwana mshwahene mrumaha na wenji ngwalule wandu wa shikao kwati na watu wa mali zao walivi wandu wanziho wana mwana mahe de yanzihe mwana ilu sahilishihe bwe jindu kalboshi shamna iya tukana rogoza ya usiku ya Parisa ya ujiwona hajikaza yode mana lebuzidu melinu wakati alole mwanamshe woi kajakana rogo zahe wakawangale mwanamshe de wanaume mwanamshe wakamlibia nyumba wakamfanya tout ce qu'il faut na utuwarasio ya mjomba wai haba hangu fanyo wanahazi wa bricoli hajihundu gutabishe mrumshe na udopara makase to telefoni na rendezvous shihu na jana gamju jamadunje nuhone jao nga mhanzo ni mrumshe adoishia ya mrumshe rongowa ya mbae hanyo hasibabu deze rongo hizo yambaye hanyo sababu deze rongo hizo
akangu juu ya ukaya ikaido hanza wende hata anongoza testi da den yabu hiyo problem auke mwanamme haya konfirme hamba ukaya uladi mwanamme hao na mimi natsueda na zambi. Subhanallah. Na magali wanadamu tsawanu waluma mala hata hapo faible ya ushida yako isemdu mshaha ni ado mreda na yatirongowe ni ado mreda na yatirongowe ya Latif Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Malikum salam Asia Mari. Mwenyezi Mungu arjeni wanadamu wanza iman ni wana shahar. Mwenyezi Mungu mbeni wanraume waziona maji wajukana santima wajukana imani wamanzeni wamanzizeni ni wanaume. Mwenyezi Mungu mbeni wanruashe waziona maji wajumanzani wamanzizeni wajukana santima. Leo mdugu jitoleo yakide na mrume banga mwanzo chéri. Je suis fou de toi. Tu es amour de ma vie. Mwadie mafuka nga mwanzo na bala zilanrabo. Wana mrugana mru ya shanza wa mru gwanzo jatume ili ya jorenda nai. Zinu pia wanaume machui. Makalboshi wonu deteste. Raili warede ya mabaha. Zindizu wafanya ho. Hini wakati tunamyazamba. Yabo kwa kakonta sa wa unkudi hemato. Emanede mwenguri kwa maproblemu. Emanede mwenguri menyeleyo. Amenyeleyo ni. Oui, Al-Naza, mon frère. Kama menyolo ningi. Mbale sheda gamanzo ya kume hanvu. Mruhamado ishinu eni weti mwanadamu. Wei mwanadamu wa peu. Ibidi ushukuri bade mrumshaho gujoka udolibwa. Laka futihale mdoru miyanyo wa ili. Hauke mrumshaho hubulero hoya. Ngu hanzu. Shau hansi ya bogotogo mpike umangami zambabi hambabi. Unende ha krimineli. Ga ujuma utomtunero. Ishia. Guhumua. Humremendeye. Humzibisale travu, humuano mhono, ima fotogami na yobano, izo pia yorongo wango juenda yopare polisi, ngoto jambie polisi ukaya, ye mwana wo ya mzaya wo, ye mwana mahede ya manziha, na wo mwana hangu. Izo dizo ya tsongo vulize mwana mshe, yo bloke mwana mshe, ya node mwana mshe na hii, ya tsoye la ukaya, ça se fait pas, c'est pas normal, wetsu binadamu. Yo demanda rungo à haute voix, arrête! Utujubatishwa nziani hure mahinru. Parce que mimi minga midamina hunu marsenja. Jona nzilo hutabisha. No huna nziani. No hutabisha. Una beranzo tabisha mrumsha. Haunu usidi. Haunu hure mahinru uso. Hey, ça veut dire quoi ya Latif? Ça fait mal au cœur, wallah. Zina le fone de mukatsuan zardo wananizo wana swatu goma bloqué zero rosa ukatsundo wando partage dona yemwa amini yo turam go amini yo turam wadwambia turam zwa tabisha ne wajwa u respire ne wajwa urahoshu turam est là katu denonce mji kati donanse dzina katina ya zamba haumenya famiza wandu na upata wandu aibo shangu zambo ili zenogorone ka ça va changer petit à petit banyibo majindu makarboshi mbakarma zirezo kamtsenga mrutsati turamu baturamu ngumambio ni mretso ndo na shatunai baturamu ngumambio ni kaya mrumshe karemwa baturamu ngumambio ni kaya mrumsho rongozi wandu mrumsho farilo. Izo soti pia ganyi njia nywa de zaro gamnienga bani gani mwambia nizako na mniengi hata shamruna jam vers moi face à face yanifanye mna geste yaone. Vous pensez que je vais vous laisser tranquille de faire du mal à nos soeurs à nos soeurs? On va vous laisser que vous faire subir à nos soeurs? Nsuwa tabisha hata warenda na hata hawasimbu hata hasibabudo upeo mlonu nezero bimbi mlonizo. Oui, Eve. Nyezi munaniki hatima njema shababi. Réveille-toi. Respecte ta femme. Arrête de la frapper. Mumshe karema. Arrête. Yaoudo wambe gojoda mfitini. Bolebele. Même je voulais t'insulter. Que Dieu me pardonne. Subhanallah. Arrête de la faire du mal. Ransi hum clash wa bagojo dam fitini.
ya Latif, Mwenyezi Mungu anike hatima njema, Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu arjalie izuramba au yarnike taufik, haukaye mwenye changement Mwenyezi Mungu waeche, haukaye kena uparo joki lilielewe sonsi pia, c'est impossible, jamais de la vie. Joka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hashidi haranjo wa maka pia zero zao zikanjema na kajashida ya waranjo pia ngabu wa mrema ngabu wa kamtabisha ya mitula mtina ka paroshida nizi change, c'est impossible, mais petit à petit ngabu joishi ya lukaya banko nizi njema mrumshe karemwa mrumshe kaulawa mrumshe ufarilwa mrumshe bahara mrumshe yofanywa mnakale mrumshe mrumbali ya wedamba vanu hedarenge mbaha wana mna upepo pour qu'elle soit contente et heureuse. Hauka mrumshe kakutsumanza hawa manziza hawa mbama yetsodolemewa yauduhaya yaumenyeha shaikawe mwanamme wa kweli wambia sheri tulia mna bote sheri rengana kabatsa wanu wema ubambe sheri renge mna nguwe uvaiba ngujo ujisa sheri renge mna rebdoni wa uvaiba vraiment ça va me faire vraiment ça va me donne envie de te serrer dans mes bras. Vas-y, habite. Ça va m'exciter, chérie. Ça, c'est des choses que vraiment nos soeurs, on a besoin. Subhanallah. Boum DJ Sai. Nyezimunanike khatima njema. Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema. Yeshababu ya ile okazi kazifanyishia. Ya ile wenjema ikaudi ya rendwa. Ya rensu uwemru mshahae. Ya rensu mklashe kakujuda mfitini. Na bwana umahe usikuwa kanzi hemru mshe. Izo wazamba wa mambia. Ka garanziuhe mwana ilir jomsahilishani. Haukaya mrumraji na joba ukaya endetsa ema pesa ubaude mrumshahone mwana humanzi. Shua na umahe warengi engagement. Finalement ujihansi juma wasimbua. T'es là pour la faire souffrir, même de la frapper à chaque fois. À la fois, on va y mjweda na ufitini. Ke mwana ulombani e mwana hangu wa zayawo e ya manzade mwana maho. Hudi wazeke mwana mwana maho ya manzia ya kusahilishe mwajiru. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narunike hatima njema, yarunike mwisho mwema, yarunike taufik. Zinaka utoa numero, henu jukanza ya pare, ngujo pare, harme messenger. Je veux qu'ils soient mes amis qui sont dans mon compte. Yo jukanza ya pare ya participe, ngujo pare, harme e messenger. Mwenyezi Mungu narunike hatima njema, yarunike mwisho mwema, yarijali jukana heri duniani. Namnienge, nireme, ni déteste. Vous êtes des petits moustiques. C'est Allah que je compte. Pas vous, les gens, qui vraiment me rendez ma calbouche. C'est Allah que je compte. Vous qui vous restez dans le commentaire, d'insulter. Vous êtes que des mouches. C'est Allah seul que je compte. Il y a mon protection. Il y a mon vous. Ya mwenye ushinzi karnauzia huwa nani makasetiano ngawe Marseille si hupara deuxième fois, première fois si hupara tsuhambia, deuxième fois si hupara tsuhambia, troisième fois message tsaino. Si t'es un homme, cherche-moi. Si t'es un homme, viens me voir. Si t'es un homme, viens me chercher. Tu vas comprendre ya ukaya wetsi mrumme umanadamu wa peu ikawabidi ukarekonesa emrumshaho umanzizi bande mrumsha samrushe pande shama ikabidi woni ukaya yabongo johunga ishika obiwanzao emeshanyu gajo sahilishia shahurende hamanadamu wa peu hurende vampire gwanzu wangamize mwana mshekao ya huzalie mwana ya hwanziza finalement hodi hata goju somhono domrema gamwambia ninyi wana umema viola mrumshe karema wa urema wa mrumshe mjibeze hata wayadona mabibi monese mahaba na nyanzo umbehe Burundi hata ambesheri ntina uparo hu trompe yode correction ya mrumshe wa haya usiu hauhela usiu parce que tu l'as fait du mal.
Fanya me convaincre, on me ramène jusqu'à au lit. Pour aller la faire bien. On me fanya tawa ya dit santé heureuse. Ya bah putain. Chérie, je te pardonne. Chalawem gum chao ya tijira wo no na errori. Va ou jisibisi marabu. Quoi? Oh mais minga mina droit. Je fais ce que je veux, n'importe quoi. Emrum chao singura donai. Première réponse. Ramenez-la au lit. Ombalia mwene senongo ya jibiwa. Eka ajibiwa ngujupu hosiu. Sur et certain. Yele ukweli ngujupu hosiu. Chamrum shengu hole mrum shagore mrum shenai. Emdum gena droit ya bude, gena droit ya heusiu, va hongo jizimbiso, olio ya umbali ya sheri, nsorende la keti botanda juu, hauka hula ni wabidi wamba mahadisi relewani. Sheri nswami, parce que zila minafanya, umjie, wadiso mkomashe hitsoa, sheri désolé, mimwa nadamu, je peux faire des erreurs, wadiso mlemana bisou, ça va la exciter, ngujo katsaila, mende baika mwasilo mbabanu, wallahi, ngujo jihunda wae, nyambe, sheri j'ai oublié tout, je te pardonne. Tu sais que je t'aime mon bébé, mais arrête de me faire du mal, arrête de faire ça, ok? À part de ce moment-là, cette femme, je te le jure, elle va oublier tout. Elle va oublier tout. Je vous dis à haute voix. Chamdiran Tsukaya ni makalboshi, ni kamju hadisi, ni kamju console, ni kamju ramene, ni kamju pamdum chanseo. Chanyu hansia okaya, je vais dire ça. Ma petite Assi, elle est fâchée. Il suffit que je dise je t'aime mon cœur. Désolé bébé, excuse-moi. Tu sais que t'es ma préférée. Hein? Bon. Désolé. C'est ça. Watukufu wa jamali fu désolé. Gamtsa hosama ika itsukatsa makali maikao. Yenda nai sheponjo kanza mwambenya ukaya. Haini heli mrumshi yaliyo. Ngawene namna ya shida umrame na tamrumsha posio. Uoneseze ewe likaudu wafanya mrumsha wa usamihi. Shahumruka viola, haujibu nai, na makalima mai ya ukarengeza. Wanasho hatuga wana besoin ya consolation. Wanasho hatuga wana besoin ya soulagement. Wanasho hatuga wana besoin, wanruwa wajibize, zenye suza uzipuwe. Ata mpaka da watukufu. Boom! Garambie shababi wa yukaya zia. Si neka ou continue gojon la correction, parce que joya ukaya emblum shauka na upara polisi, hauka katonza ou met en danger, na ungo tumambe upara polisi gojon batsa, garambie ka arrête, ça c'est le moment que tu peux arrêter, ou de joka odem zazahe mwana, n'importe quoi. Wa alaikum salam, manama hasbogos, hata mpaka de yabo, boum, longue vie à vous, inshallah.